Presiden lagi. Di Santa bisa sepuluh no liaulo aning marsat tahabi tutu asala ni raja na amiktok sutan na pasutat sutan baginda na pagunong jati tutu namadyak kujujung jujung do daletuana utopi topi laling darajat nai belekin jak dolaring daulat na namadyak kudege dege do darajat kudatila kona atau rajaku raja nami dek parjolomon darajaku mangilas tali di lombang ni akola julu dek parjolomon darajaku dama artari mokasi akiwat tubadat si manari muhulu atau rajaku raja nami diatak mon darajaku batu bata na diatak darajaku marsada sahada atong menmelpas mon darajaku yana manumbas mamalosiada saretu amat ay darajaku na tomang di bagasatku tamarangkap dodar kudara na martuay atong rajaku raja nami diupat ninna padak tomudo darajaku diambet ke manyuk doda sipato guda halan anggona da siat sina kuat doda rajaku siat sina gogomulu lalatu darajaku dana diagana hangan kiro ami jolo ala kamatai almarhum baginda maulud perlindungan bayawarit kiroda asibuhan nadung lelek kedarajaku tarangana hangan tu anak doda lomo-lomo sareto anak doda nomor toholu si julpahri doda wayasibuhan pon malanan danani wakabag lanan danini ecita tihita atong rajaku raja nami yung darajaku ni sitaro lo na diorodang darajaku di udan akyon madat nyupuk na parjolo naleksana yon darajaku daot danata apaumanuhuman ulang kabesi ngot-ngot di bagasan ipot jana tukul di bagasan ngadol diroani inat tanoda sori pada inat tanoda jaminta sari dinapuna niet baga-baga atong rajaku raja nami lirik tuyay na rajaku lirik tuyulu tonga-tonga na idapan darahaman nalek sirik tuyay na rajaku raja nami sirik tuyulu neng amantay na to bang no dali na tarangan na hangan at dok sumambut sumaluay mo na rajaku raja nami itaandung linung ni suwag siya mulonan rodia na puro na rasa di pisang raut day nadidok-dok ini inatobang di bagasat kuta nadiresto ini morana didoloan bolang patkar parada kamon boti malani. Terima kasih pada abang napande namin. Yung duri ni pakat mo na kinani duri ni hotang. Jadi hamong mga lak kung tulang matuang mandapat pagkamota. Amin ya rabbal alamin. Tulong ulit tulo dos kandilan. Leleng yan umur mangolo. Sumatuay kong magsuri bagian digan. Aros, kung matusos tagayon, do pinabang ate.
Dongan na sini. Oh, mudah-mudahan yan, murmadosot ma. Oh, ini ada tong dah ni raja. Bersada untuk itu. Jadi mudah-mudahan ulang be mudah sana nanti dah mak. Urusan yan. Arab sihat berita. Arab pula abang anda na pandai nami baru na merupahon nak kinani hata sanjungan saro di Melayu na berbalas pantun. Taron naman nak kinani na dapat balos na. Rajaku. Harana muluot pinapinani mandok kon rajay dagidong guna na dialo na kinani na pandit sa berbalas pantun niya sarupo doon na kinani na marubando at tupandudaan niya Rajaku hindi lang wala di mo rakto doon jadi putasuri mo doon ang buruk na deti sa pagindang niya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur Tuhan Yang Kuasa sa mga lehen na pinaninikmat kesehatan dan kesempatan di kita di menyebut niarion sehingga dapat merluhut na kinamarkong marsusolkot apalagi raja-raja pun nabulu 40 tahun na dibuat di binanga uterudang utsungo ni raja na singat nabalok na kimadapot kadir apalagi na kinani upoy. Salamat maraming salam na selalu dalam buku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na selalu ang pangarapon sa pahat ni beliau di awmil masar saulahon. Bahat hormat kubarisan raja. Raja-raja bonabulu ni 40 tahun na kiyani diluat di binangal turudangon. Apalagi raja namin na kinarosingan na balok sa mga bin balok. So niyon na pinani hormaton bahwa ucapat terima kasih tu bayu-bayu luat ni binangar turudang sa subunga daon na pinani maretong diara rugi sang api na pinani magkuhan ng diara loja terpasurungan na pinani hormaton terpalobi tuwas raja-raja pansunan burung na menjadi tukuan ni burangir om may na pinani natugak na menjadi paguruan diri na sa daryo. Ale suhut bolon sabutul na ruwa udah nak pinaniayan dago gap nagit mga lusuhataw artian natok sugari lek sibok kata doang tertinggal ronak pinani ulan bukong kujayman arok kulamang lingdinggan ni prokat mo nak pinani ratbuhot tahi. Ako lang adong doon na pinani sa pandokon adopsi panjawag puti. Marnidaon na pinani memang diharidot tagiri na sa daryon memang lipas sang adyo sang apyon na kinamasituto. Isa pagtangon na pinani hajatan sang apyoniatan ni suhut bolon. Kung may na pinani buang gihi na marobat si dua mo ni Roha. Araw kukulit kayo na bagian ayamu yun naman jadi suhut na buti. At terima kasih susuhut bolot buayaan na sude. Nasambali siya ni nakinani mo na mga luhisang apa naman jawab. Lipat kastutuan nakinani di beberapa hari na duksalpu. Ron nakinani buwa si Dolina Ringgas dengan alaman di pasar Binangaon. Naman jodoh ribu na bulu karputaon di luar ni binangaw turudang na palagi tuluat na balok sa nga piturubing balok. So niyon na kinani tubagas wadang naman buwan tubagas ni Upoy raja-raja panusunan bulu. At kinalik kakasutuan na kinani di simulo carito sa nga pitamita. Yari na sa daryon na kinani sulong dapaton na kinani marluhot. Marado ko si Solpot sa nga piyarajaw. Simon na pinani di galanggang na magbuwa. Tepat noon na pinani di alaman ni dia sa pasar Binangaw. Nagkalamangon na pinani lagi sampor ko nang isuhot sungo niya na corona. Simon na hindi manyawag niyari. Ali, suhot bolong. Takas na po na pinani di manyawag niyari. Masurduan na kindurangin mo yung durangin dua sa rakap. Naparakap. Kahit na pinani sa nga pinakadukuprokat ni Raja-Raja. At so, malawan na kinani na marupa
pahon jawaban na sa butong na muna magkatayon narap kabutero tertinggal ukasingkat noma atas nama nak kinani na tobang di pasar binang wasunguni buat ni binang utturudang dari muka sigurun bukon nak kinani aw naman jadi utusan at tong mulo na kawah na nak kinani sa wapit no masangapin na marupahon na singkat na mapandukon na di bulangan nak kinani na umusurbong mo yun jadi surbong yan at puro mo yun na ringgas kembali sa raja-raja nak kinani na dapat tulis nak kinani di alaman na martuaw atas nama nak kinani na tobang di pasar binangot sa kalibot buat ni binangot turugang ligtas sungonan man naman jagit naman jagit mo nak kinani idiyon nak kinani bulangan na dung disurdo mo yun sangapin hata na dung diyan nung dahulos ko ng mo yun nagkit sumaladuhami sudo mo yun Ano, andigan niyan ahon na marupahon ang anangat sangapin at kinani sita-sita na tersakap di bagas sa roon sugot-sugot sumon yan ang puro na ulang adongon naman jadi halang bitkolang na nakinani di na sa daryon ulang dapat on nakinani ulang man jadi sumongkot di bagasan iso dyan ang tukol di bagasan ngado alihamang raja namin raja panusunan bulo ligtas sonon may nakinani artina atas naman na tobang di bagasan kutawon nagong dapat on nakinani manarimo sa suruan nakinani radot na peto Dipartahiya di beberapa hari na luksal po na kinani di bagas burang na martua. Artina, ito sumunod may naman dokot upoy. Nada doon may na kinani artina. Balot na mga lokit sa nga doon jam naman niyang ipis. Bulus mo na kinani ay pahay. At itong mudah-mudahan niyan, iliyon na marupaon niya at sa nga pinakinani ang anangan ni suhot po at sumunod niya ng kuruna. Kung dapat ang nakinani artinan nung di jabit o tura di raja panusunan bulu. Arok kuda, suhut bolon ayanda, so niya nakbulu na da. Karoon naman nakinani hata na dabot na marupahon balos. Hindi yung nakinani hata nung lipasahat mo yun. Ara nalikmulak na kumulok kung nakinani sugari na saan nung dudabot na sa walos. At pasig ka ni karoon naman, urang-urang ni pagkataan nakinani mangduma mangduhijin mangduampun po Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.